Kusihla ngulesihlanu nabekosi la ku SABC1 Mzansi Foshoma ngikubingelele uzoqaphela mbothi umi kanjani umhlahlo wakho simo sezulu njoba ngikhuluma nje nawe kusihlo lapha nendaweni esikhona ku Cape Town imboze ngamafu izulu uzoba namathuba ezivula akuye lapha u30% izomboza ngamafu izulu kudla uge ufika lapha ngo Port Elizabeth hamba njalo uyofika lapha eThekwini nakwezinye ingxenye esikhona lapha eMpumalanga uzokusuqaphela uhamba kwalo usuku kusasa mbukeli soqhubeka imboze ngamafu ngempela izulu kube nalo yamoya ohelezayo ubanda ngalendlela lengempela exakile kulo lonke lihle khulu silakhele uzokusuqaphela lapha eCape Town azoqhubekela indeleke lamazinga ezivula akuye lapha u30% qhubeka niboze ngamafu kwezinye ingxenye esiphakeme khona lapha endaweni esentshonalanga Koloni Port Elizabeth nakho qhubeka niboze ngamafu izulu kunamathuba angatheni ezolindela endaweni esikhona lapha ku Port Elizabeth akuye lapha ngempela u30%. Bheka ke mbuke ukuthi ami kanjani amazinga akho kushisa njoba ngikhuluma nawe nje ngempela kusihlo abuza ukuthi ngubonga kulo lonke lihle khulu silakhele obhenje lapha kwaZulu Natal Lady Smith anguye lapha u-2 usuhamba njalo sofika lapha eGauteng anguye lapha u-3 abe yiqanda makhona lapha ngempela endaweni koTswana liphalane anguye u2 abe nguye lapha u13 koMosina mbukeli okhona lapha ko Craig lokho anguye lapha u-4 bheke nje makhona lapha eCape Town azobe nguye lapha u6 abe nguye lapha u6 futhi ko Alexander Bay abe yilo iqanda makhona lapha uUppington kusasa mbukeli okhona lapha eCape Town khumbula kunamathuba ezivula angatheni ozwalindela angakuye lapha ngempela u50 u30% ingakubona amazinga okushisa anguye lapha u15 abe nguye u18 makhona lapha ko Ofredendal mbukeli okhona lapha ko endaweni ziko DI amazinga okushisa azobe nguye lapha u15 akubheke nje lapha ku-Uppington anguye lapha ngempela u18 uzobe usuqaphela makhona endaweni esikhona lapha ko Port Elizabeth azobe nguye u20 mbukelo khona lapha kwaZulu Natal uzobe usuqaphela isobe libanda nje ngempela kulo lonke ngibheka sonke isifundazwe kusasa ngaye lapha u18 so lapha ngempela u20 kanjalo futhi naseGauteng ngaye lapha u13 naye u15 mina ngithatha intambo ngibusela kumlingano wami uVusizo wakalanga bese ngithi kini nonke emakhaya nkosithela umusa.